Sawa kama male kayani meusuna na nungu itokani dume ina ilangu lamba rasa ini matetua ingiladi mole mandang na tamangu lomani wakawatukana nomu mingarali mela retitiko ngana tamana na kaloma ilagi isatake mula maraira mula binaka tamay litia mula binaka tau na boleh na siya macuk may nawa siningaw na binangko anda sa may ando na makatalto nga ninggo na yawa ni mboti na kenan daw rongo tu kina siya rongo bagi kina na ital no lasa na bimbongi kalau binaka tunga boleh bubay punjas celebrating 90 years and nabukuni no nabito koni arani nando may beauty ni kineso ni talano may balanga utunga ni bi tabi so wakina na bi kaya nang karabot sa ngunong ko iba mo lang sa ni bikim ni kadan sa mo sa kumay ba ni bilat sa ni bikenda and bukuni itabi din din nang karaba and sa na na matsunga ni nabukuni ken rongo se nda rongo ni talano la sa nang bugin din so sa teki waiting golo nabale buna sa mo sa kumay nang bugin ni ko sera na wanga tumbul binaka nabale buna sa matal tsunga may bunataka mbula binaka na boleh menasema mai ito toka na kenya may DJ John and Viti FM 92.2 FM kami nangay katsi weekend and mbongi ni kuwa ndo magitoka na bukuni ndo magatoka na nraki la kuturimito na ndo banua na bukuni nraki susua wakila itoka na batambata and mbongi ndai ya vai kimni na toka mengor me vale na kana marute toka na bukuni sosiangona nuita gini na marute gisu na muni bitokani bina vale butala na sia motal sunga mai yana wasini ngonongo Mambula chani ngor bita mailitia mure binaka tau wakini bitusate ki weni ngolo sera na wanga ndo mure binaka wakini bimbuna taka tubza buna kena ndo mure binakwa ya wakini bitina imeri arabi dhokau ndo mure binaka ngaga ina no minganiki ngori me na koro o I waito mai sawa kasa mai telebu analaisa nakata ndo mure binaka mai na yaulebu na yaulebu na mure binani kwa kesto wandreu ndo mure binaka o yanra binaka Avere rakabosa ndo binaka mai Mission Hill Nandobi o Steri sanita tarebosa singoanga na mbo binani ko e binani mitsumai ema unga mbo binaka tau na bole bina sia mtsumai peni mode yandra binaka na bole bina sia mtsumai na wasi ningo na binango ndele kerosoni ndo binaka ya na bole bina tsuka bole be punja celebrating 90 years and abuguni non vito ko ni tsuko weekenda Arani mai bonga teki kina weekend se ndaronga na ital non lasa na bongi niko ni sana ni michuka ni kina na itoka nitala ni so ngoro tuko na wasini ngone binango and Rose mbole binaka bunataka sana ni michuka ni bambimbi kemni ba kina be and Rose and Mbenga ya Nudha Secondary School compound keramela ni Mbenga kila staff keira nonga ne buli ni BYSS wausi bo kemni and Rose Josie mbale nanronga mbole binaka likeli randike mbole binatau kesto buandreu mbole binaka mai Mbureta Street ngor misambula Soneta ni mbose wanga mbole binaka me ngina ni mengaki na mbole binaka blangonga o tamari sisa o tamario sisa tamai ureya lalandi ndi mbole binaka mareta weti dhaka unrobe mbole binaka ngina ni mengaki na sema tukai ningo enuko alofa Silo Junior Joseph Fina K Mareta na bale mna sema tukuma yana mbongi ndai ndabo bibira tsuka bale bube punja celebrating 90 years na bukuna na bitokoni rawani da rodeki na non dital no lasai
wa mulu talchan kor wi Rafa Torau na bole buna sema chuma me botuanga na mbongi ndendai na magatunga ni sana watchinga na sere tarabango sana ndana rongo da sar tokaini na nonda talolasa na mbongi ni kuai unise wangai tuka na bole binaka mai Flagstaff na mbongi ndendai bina bole buna sema chumai nitakini na martegi chikono nanda na beisere so bonga teki to ni weekenda na mbongi ni kuwa mbongi timbeka ni bia ne no bekim do etambale ndo mbole binaka makina ni minga ni kina na bubale na ibinga lobu lotoka wa mbinga be na mundo rosi meroni taila bosayado aseri wanga ndo mbole binaka mai ngusi sabu vale ndalana ve tamai sebati tamai kata tamai mo ke a seri raika lebu na mbongi binani kuwa mbole binaka mere kulava wakini vi analyze na kata mbole binaka serta ramangor mengene ni mga kina nongu na tamai kini kei kini choti ndo mbole binaka na bole bina sema chumai waranga bole le nonda talo lasai ndo no like na bugoni nonda sema wachukana bugoni kuwa likeli randike mbole binaka tau mone ngeleda bole binaka mai MLTC mai dabu lebu na bole bina ndo sema chumai mai nambure toba tagori na mbongi binani kuwa Rafa Torau mbole binaka gebotenga bi Rafa Junior pamimbinga bi Nanda Elisa Marama mbole binaka Seru Beresi mbole binaka Rosi Sokuru mbole binaka Nanse Mbulewa ndo mbole binaka Samuela Ulikanda ndo mbole binaka mengena ni mengani ko be Samuela ngarabita bichuka mi wolbei na mbole binani ko mata ben mbole binaka ase kem ne mbuli ndo mbole binaka mengena ni mengani abotua maimba so sengo no chunga be skeli ratulebu fani fela ndo mbole binaka Mitch Wimbureta ndo mbole binaka na Wimbureta family ebiti mereni tuiba ndo mbole binaka mengena ni mengaki na be kemdo ne anrambongi tingori mai na Thames Hospital mai na be mbola bula mai ni Sulandi mata ben na bole buna sema chuma yeti bitarabai bole binaka bena meki na mata somi angona daka chunga ngori me wila den watani bole binaka tau na bole buna sema chuma sera na imbosa ndo bole binaka mai VCC back road mai bunda emori bale ndo bole binaka megena ni megani kilibi siasio Elia Brand K Emori so sengona tinga ngori mai solo bi mainland ya dana na magisar suka ni na buguri kena sana bon gati kena sindarong tamadeni non di talon lasa na bongi birani kuai yani wochinga ni tukutuku ni bolingo nda sana rongo da sarani na non da talon lasa ya domandana na mulai share takai ni me roni da rongo da tuni talon lasa mich bui mburata domul binaka na bole bina semo chumai na makame non da talon lasa ni botanga go bikenda tolu sanga bule sekondi batimbawa mbole binaka wakin we adusman lu mbole binaka mai nandi anda bogi chungango oluke likeli randike ndo mbole binaka na susia kono chungango mai mbuza paradise bono lebu sitibe ni saukuru mbole binaka megene ni mangani birto na Fresh Dimension 24 band warau baita bichuko be music carnival mataka mai lotoka oyeki unise wangai tukana mbole binaka dhamechi yang kau biti FM 92.2 FM kami dangai kaci bikenda na wasin ningau na birango nda sandon makamai nango na bindo bong rongo dikina na nonda itala no lasa bikenda na mbongi binaka indai nda bo binaka bale bo be Punjas celebrating 90 years na bukuno na bito koni rani nda may rongo dikina na nonda tala no lasa na mbongi indai bambula chunga ningo ribe unise wangai tukana
na mundo mendo ngana sergor me maro tiki chuko kina ni sada metaliki ni ndone baki boni mbula kambaki limo sanga bulu wata ichunga be rudi atukana seini ngone wai eta rabi baki na birusha te buli John nan ki Elijah ratu nande umba sakiasi don bole benaka mai atabuya baki na be mika bole benaka mai lambasa ke top line ema unga don bole benaka en nanomuni koro ngangor me botua le kutu mai mbua bole binaka na turanga kina maramatau Josie mbalei nan rongando bole binaka me naniminga mai bei Andy Eva ke Josie Dusman Lu bole binaka Romi wanga yao ando bole binaka mai na Fiji Airways Academy yan rambo gitu angor ratu lebu urabi wakina bi basena ke sira en mbongi ndendai non di talo non lasanga me una mai talo takani weekend na mbongi binani kwa ngona non di talo non lasa ngoe ndua na ngauna rasa babara utsiko na moto bitokani na ndona korongori mai bono lewe na ngona sara babara utsiko kina so wasi sara na itabi me baka ndando kila sara wasi sara na itabi o de no ngo de bilutaki de torsoli o de na masu orto umdanga lebida arto no orto tskin volta bongo ya samani babara uteki sara tsuko na non babara utsiko rintambo ne na buguni na singa tambu ni moto bitokani na bakia na babara utiko ngona dorbo mani sanjing tegisara endua na turanga go sendo na tangane go me sana ko me sana nona tal tsinga ko de virtu na leto lu merto na masusiama na buku ni madani mo te bitoka ni ambaleta ni rutura batar tak satsunga na lutu sernga na singlibu sama ni sara na non rasando tiku buli chiko me avale lengar le buli chiko bia kabi na kila bina tu ni tubutu ni madha wa ni kena ndono makimai na madha wa ni singa tambu ni ngone ya nangona me sa rababaro bina katu mekira na ngone uira na buko ni na rababaro chiko na Sunday school gori se uira na matibitokani ngona sar ngole chiko ni kira mersari babara bobina kasartunga mesa don makasar nga ngona mesa adobikina na singa ka me evadorikina na singa tambu ya na singa tambu ni mata bitokani klaba mata bitokani werto me mbuongori ya ngona sar nga mesa lai adokina bagandua na mesa lai ngona dorobongo ndo kila italtunga kwa je that imbiu yo netoki ki lolo mona kenitalo na sar ngangu era sanga i orto sa bibuke masungo orto nango sango na mesa da kina masu nango na mesa mai da kina masungo orto sa mai masu sar tibu ka liutaka na masu me no tsuno no ulutanga me na masulaka karua ni masu sa lako sar ko ba tikina no ulutanga na ikatolu ni masu sanga i adambora na turanga na ito ki lolombu na masungo ngona no na masulaka ko no na ulutanga ko me masulaka na beikor ni bulilo tu na nonda banua nono na masu chikungo tande na muraga ko e tiga bunga ni ngori me tiga bunga ni ngoro ko na korni bulilo tu ngangor me del kusa ngai zawiri taka mo ko me gen retilelin me ngori na korni bulilo tu me ndabu ilebu bikim do tal ngana to ko me ngori me ndabu ilebu ngo na dorbongo ngo amasuligi kimni tal tungani sa zawiri nono na masu go sale ya do sar tunga no ko me sale zawiri ngo ko na moira no tabunua me sala iba na matapangoro ko me sala de bimbai ni be kuribuli lotu kede era non dabiti ya do saratonga no ko me sala i turanga kemni na kalulebu chiaba na mbongi binakani ko na singalebu ni kwa na sakime masula ka be kemni na kurnibuli alla kumai ya do basaranga me sala indun makoko me masula ko na kurnibuli ngori na Wesley College ngai mai tabula ka to inoka mbiu na Wesley College ngai mbita noka turanga sama sola talabi kimni na korni buli lotu na Western Union member ya ni talo la sabi kenda na bobina ni kuwa da bobina ka be punjo zen na buku ni non na bito ko ni tuko na yaungo ni mboti tunga na korni buli inondo me masulaka le masulaka tal tu na Western Union ya malo je that imbiu na wale wala sema tumego bani toka ngene ni mingai kira indele toka na tasiri na mbogo bina ni kwa ona mu tobata
Aro chiko binanga metal nota kita turanga ni tal nota ki. Weke mundo maimbua ni sanga una ni masu. Ndo warongo da na binanga ni masu merawani gail tegi kendo chuko na binga una. Satu na korribulin don me masulaki. Me masulaki chuka na korribulin lotu e nanda bonua. Biutu na korribulin na Wesley College maimba. Nge may masulaki tu ni na Western Union. Ya bambulo chuka ni korbi kim to keden ko dibani toka ndo mbulo binaka mentali toka. Meneta siri jay turanga arna yan rami gini na chuka ni biose na sanrau. Lola mani biose sanrau ke Matthew na rimba. Wamibinga birupeni tongo buto. Ke Simeone na vara na mbulo binani kwa. Josi mbali na ronga na bole buna sama chumai Vani toka na bole bumai wangan rama inandi na Bau Street ngori. Mika ortona buli meke tukangor me tambia me lambasa o munu sila ndika nisa bakina be lusi bambinga na bubale na nukunawa na mbunga ndendai ase kem ne imbuli ndumule binaka me boto memba na matapito kaini sana youth ngori nada kobutua botenga be rau na timi ni AJ Pellets mbariwa Josh Loa ndumule binaka na Ayers Rock Resort Northern Australia na mboy binani kuwa. Pere naisi wangali ndumule binaka memba. Joshi mbali nandronga mege nanuminga ni kire biro melo maina sau toka teilebu. Akia bakaba me bote inga berto nebu sa matani wai. Vani toka binabalebu marida rosau doko binabalebu na talolasa bote na bale na rosau doko mata dodau mai na malata na mbongi ndai mai teilebu sikeli kumu ndumbule binaka mai nai kambula melo toka. Tamai eseta binabalebu mangena ni mitonga ni servaro tongori alian ra singilebu ngo CPL na ulubula corporal na ulubula corporal kele bonua keketo na lingani wo o piti takumbu fakina piti ndalai ke piti na moro na mbongi binani kwa je datimbiu gore kondronga ni chukuno bale tina ikoli na dhika ndambole binaka tama yeseta my Baghdad my Iraqi bina bale bina sema taltonga mai o ko je datimbiu ko konro tunga ikia mbala te tuke de tunga kina ke ndua na bosamuri se na nando bala belchi dake melutu tunga na nona eseni balinga na lomanga nona bale ya niko maitumba ya nabuno ya endubu sinro ninda bende kino koya pambulo chuka ningo ribe isi abueti junior na sau ngena nimenga ningo rebe kusosia kono daka chuka ngor mai buna to lotoka o tabula ne wachi o sami mili rudi keisia sosateki tu kumulau mai kilko Brisbane na mbongi ndi dai ya sana mai da batal tonga kina na nonda wasini ngonongo ni mboti ndanga mai sotale tuko na madha ko tumai na sigamoniti na ngono batanga le mana diwa da bawru bila ko le punja celebrating 90 years na buno na bito koni ase kem ne mbuli da mbole binaka wanu ni binatal tonga na AJ Pellets mbariwa na batake ira na youth ni nada kobotua so mboto talaka so mbadi umbital mengori yanu Jay datimbiu Jay turanga kira sana ngore bebata ngabi etweti namba ki sala sawa wa mimi ngabi orisi nduku ngai sema chukma yani bola mata ni sana Facebook page di BTFM na beka ndana bulongo di chikina bakina na kena messenger ratel ngani ndaru na bisi machikina na mbongi ni kwa mbongi ni benenu sana boro ustad saranga ini ngo me adaba ini dorbasa bumbato ngani me adaba ni tinkarua lox wanga mai batu ka deba ndo mule binaka sana baru onzar to ngai ningo na nonda bi botai sera na imbosa bina bole buna sema tal tonga mai na mbongi bina ni kuai mai da bote ke nondor program ngo ni mboti ndar gai sema tal ni madha tu mai na singa monite